Onde voar today
Just Fatalofa te tata wainga, sofa manumanu Yesu Kiriso, e ngata I leo aina manua, wo mai masani. We welcome you all in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Iau te loa la, parau ta tutula I tata wainga, au whapenauna, na ngai mele whanau e ile pesele fia usu. This is one of Sio's favorite songs. Au soifua koinga. Ai whapenauna mori mai no sa. Tutulai mal faluano, malolo sa. Avesse fatili le tue le fiafi, ia lala mai lamore, ai ko le tua. A fa penana, ta pena ta toroto le fiafi. Ala mala au te foi lana lo ura simati a kono fa penana ta ita to se talo. Ta pena le ta to di nga le fiafi ia fa boru le vi ngo le tua, lo fa lo fa tai. Praise the Lord, we are to all need to learn and fiafi. Ye mo wala wano whawhiroa I atu I tata sauninga, whawhiroa I atu foi le mo malo lau fia. A inga wo me masa, wo mul mawina na sofia fia ta mai asiu. Ta tonu manatu, ta tonu mawhawhau tau pa ia whale atunu, pa ia whal malo, ia ole ata utu, I le awo se matu tala. Ono sa boli ai via. Ele mafai se vave o tala. Au mai le sofa man malo Yesu Kiriso. Ma tu te fa filo ai tu ai. Ta tu lai. Sa uni to pena lo loto. Ta tu kuai fa tasi le tua. Matalia le ni sa winga se tala.
Le tuae no matou tama sisi le se. O matou whawhetai lo walofua maro amalili. Whawhetai tama i le ni aso. Tama wa e sila fia foi po kalame umo le ni aso. Sau ninga foi tama i asio. Tatalo tama a mata i a te oe, whaiu i a te oe. Talo tama i ailo file mu, i ailo whau unga te tonu le mewhai. O no o Yesu, o le wangau tuai. Amen. Ia ta pena lo roto le rito la le tethi. O le aso lero se aso whanau mo. Naso ni na whai e oho. Tato te fia mo li ohi ai. La fotuloa le au whai pese. Mo le langi inga o vi inga le atua. Ai ta pena lo roto. Au e te tiutu. Tato ta pua i whatasi. Hawiwi inga ma whaftai le atua ni rito la le tethi. Amen.
Yes, Lord. Matu whakatari no walofa malo whamau. Whakatata ma. Yasori na e whai a mātou te whiwhia mo loni. Mātou te siki atu ki inga ma whakatari no walofa malo whamau. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Leo watu no whawhetai e tua e tua ni. Yes, Lord. Leise tu sama o. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We glorify you. I just want to speak. Yes. Over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. And I just want to speak the name of Jesus to every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your redeeming. Your name. Break every stronghold. Shine through the shadows. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. On the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I sing the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I sing the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like break every stronghold. Shine through the shadows. Burn Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Whawhetata ma e lo walofa. Whawhetata ma o le silafia o mātou roto le mei te mara whiawhi. Ta
Tama le aso le o le vi'inga. O mātou whaaleo atu I a te oe ni nei tūla na whiwhi. Tama o nei whaia o mātou loto I e whaia lo whina nana. Awa o le vi'inga e tatau mo no mea I a te oe. Whawhetai Yesu. Ono o Yesu. Amen. Amen. Ya. Hau se pati e vi e le tū. Nanti dari semua tata Islamina oleh tata perkara. Amen. Ya, so kami sempat perubahan ini oleh Tuhan. Ya, fatalo fase awyo chafa fayai wa. How are you? Yo. Se fakalo fale si pele usta ivere. Kawa usta kaya. Yeah, it's very important that you wainga. Oje loa. Nero se aso loa na soke. Ole aso fa pena na tato loli fa taile. Oje loa la tato wa ma ile por kala mele fia fide. Oje loa la spesida tu por kala mele wa tau awina. Yo na fa pena na tato fa maso loa na tato tai. Ai fa pena na lava papale mercha tuaina malonu sa patalo fa tswa fa malo Yesu ke viso o foi seo fa pena na tua fale mai de fale le tua ia de la fa pena na tua tu loi aina fa aso ta tu por kala menia fiafi tu sai bale ta tu fa boe ile family service ale tamai sio pa dielele ia malo fa no lava fa tsai. God is good all the time. All the time. God is great. Every day. Amen. Yeah, o te tūlai atu mana wama tele. O te soli tūhinai tō pa iam tō mamalu. Mo mono whatalo whatu e te tae saulinga, mono sua tau. Whatalo whatu fōi. Ainga ngalua. Wo mai masani, wa wai mai lele a fiafi. Awale mo mawina o laso fiafia so mato tama. Ia, wa o Lewila, Tatiana Octavia, Valentine Silva. Ia, o sio o manamea Aurelia, all the way from Bula Vinaka. Ia, male. Dauphine, o isio Tamalio Havana, Lawrence, ia o ao e leo matua sio tina, o to silsila tu pokalame, ia e komi lama mes ko inga lea lama longa o ia o e fakunga langa lang pokalame, ia e paetia pele loto fia vai ati to la fonga fia awai mai ko e nea so fia ia ai se mo le mau atu tatona le to lona mai se tala fai atu atu fia mo le mau ku se mama futanga ko na tama o tamale ne o se sawa ya so le kiki sawa ia kia ka ilo isi o vai no ke ba ai ke minga ai mai ka le Titanic ai a ko ya e fai ala mo ko spelling test every Friday from St. Mary's, e mai alama ko spelling test. O lola yas falai porque fa aku wa fisin me ko inga ya langa mai lo aku. Ya langa lo mai aku langa fa mo langa aku. Kini nga wa ali Titanic me ko inga. Sawi dal pa ka spelling test. E go fa langa kasi nga pesi se ka o si upo. E ukay ka ay ako kay ngamo ko ako mai ako. Pai na ko inga ya fea. Ule nau lava sa mai na ia manuia lang whanau. Fo ia kini nga marwhaftai nia tua.
Ia, tupu e matu sa whawha solo ngai o cousins la iki a o alu lai nunga piko luma mako whani. E mai ka meki ula mai aki a uwha mai. Mai ia, chomento! Ka o ka penga ula mai a. Ia la o fisisiri po lale wingo le ka lale a vai mai ia. Alo o makua e fu. Ia, ele mento le mako ia. Vai so ngana ko ngana so. Ia alwa e matu matang chama wa aula foi ia ole la ko se ni e fai o ia ole ana paso mai tale ni sama ia matu. Dia la matu ai ni pai tai. Ia te mole toi fapatai. Ina sa mai ya saya ia o faso magic matu whanau. Ina ua whai langi le fulanga so matu tina. Ua ai ko le suinga i le tulanga wa isha tama. Ua matau na mawala tina mai. Ua whalo o loni sama. Ua iau lantala ka me matu. Ele ko esi whaanua. O langa mana mea lea. Alawa, ia, le la fafsa ngai lang kikala. Wala, walang kikala dia imafutai. Anwai wa matau na paso solo na usui yung whalumuna. Kasi tingin na maa iya yung whaapea maya tia. Pamayo nga iyo ay yung ngayaw di ako kaya o esya lang whalumuna. Kakda, okay ka pe nga may. Pamayo wa isilang follow ele ang dia kaya o lo siya ansi le duma mai lo siya ansi ya mai faile ka kalo ele ko inga pela awala le aleri na owina twailo na atali faneti fo le lotso ile tsama o le tsali ina o Yesu e fai mali ka fa ola ina no la o le inga la mai fo ile ya tsu o tulo ka la ne so may tele sa ulit mawai o ti whapitaya to love a dad lo ang ngani maya ti matul whanau ia ele ko ele ana ko isi tai ina ele wo ngi ati ia lava de Te alu sa malo tu mau pe o ia le fatua tua. Te fo ila mau ia te fu il sa tau. Alu tu mau pe fatua tua ia te ia. O sa o ni fo ila no loto. So praise God. And se kua ko le java le se pesa na mo le mau pe. Just like to say, my father-in-law was a man full of life. In fact, he loved life to the fullest, and people loved him, and he loved people. A man of various characters, a man that inspired his family, stood by his family. The grace of God bestowed upon his life, took charge of his family, empowered them, encouraged them, loved them. That's why we're here today, because we love him so much. Till his last breath, with the kids, with all the siblings and all his children present. That's what he wanted. A loving father was loved unconditionally, with people surrounded. Something that everyone hopes and wishes to be around. Even today, as he lied before us, we miss him dearly. When I look back at how things were, he always loved his music. In fact, whenever he played, he touched the hearts of people by the sounds, and whenever he strummed the guitar, it made people come alive. It
Make people rejoice. Make people look up and say, yes, we feel the energy, we feel the vibe. And as I stand here with my family today, we feel your vibe amongst us. And we miss you, Taylor. And with that said, rest in peace, Dad. We love you. And thank you. I just wanted to say is that how my papa loves me so much, and how he took care of me. Papa, thank you so much. So for Yesu, Amen, kabisho. Siam whea oi. E whaese mori maua na mamawhitanga na te mā. E momoana whawhiroa I te rau sunga whawhianainga, whaletua, a whainguenga paia, wa malo leo whia ua e mai māsani tue ina, ma si o aenga pele. O tō paia mo tō sāle a o leo iai. Wao, o nā whanua Josephine Silva, e luna lua whanua tue ina. E estimare whatau minga le tue ina ia tea. E estela ma umalo uso makua whangalo e se e hama i ona whaingawa. Mai la walo lai titi se o te mi wa ia tuwale nena o lange whatase whaala. E a hangi mea o kira whakua o la pele. But he treated me different from my siblings. Whaimaka whawhinga runga I whamalei. E lora koe inga la moala le kokomi o salanga runga. Ke e refa mai Josephine. O ke kira kulala e runga e inga mai whapea. E inga mai whapea o ke shula la maa piki me saha pili. Ia la maa o whi whamapā. Me se whare ina. O la mea whai a e se ma whama o na tā. Mai la wala tupu wale, ke rira ni koe inga pena aswhai o ki uru. E a oia o ki ngola o uru. E umaloha o ki ro ki kira mai o ke. Koa o ki ro fuira ma u e kua ma i ma o ki whapera ma o ki kira mai a. E umaloha o ki ma uru. Ia malala a rurua a wala I o asola e na omare maa e ai mo le uru. E o e lalo foi tulo e ringi se vai e tue ina. O mao mo mai mā ki a whai kau I ronga vai kakare o I mā ki e siri ai vai shoka mā. Mā futa, taina li I lona tue tu uina o le yawanoi o ta mama whai ina suilonga o lama. O le tele o tangata e vetu o mai mōle lima tapari a ofi. O mai mua mai roa haru nani. But
Yes, whakaere kua koe ko mai ngā langa wango e roka maa. O koe mawhai inga koe ko mai si rua kausanga mo ke mga whukai. Lea walo e lea li i whamawalano no ngalo koe lea li i ko mai e lea kua ni rua kausanga e whaasa au yanga me seia ngā whai. Mā lea rua whai tausanga ni whinau mai ia mātou. Ia mātou sui, mā alosi ke le pia e ko mas mako ainga. Ai wana koe inga aki kilo mai le la mako ako marmea ngā singasau wai. I rei whi mga awai. Ia e mako are kakanga le pō o ngā ngā. Ia alame kore o ngā bebes. So e rei mga ora ngai mo ke whola koe le mea lea. O maloa alu tue inga lea li. A makalama journey i lotu. Ia kurong koma ngai ale se si bebesi e bebesi no mato whanau. E kura kawari o whane la a mai roi whafu. Lana whinaunga i alo e mato ula whani wana i oso mato a mani. Lesi tai au a o mai na wa makama de la loma de leo ma ko kama opini show sa makole sa e mo sui ko ina o kama wala e bili de ambulance mo ko bile o famai lo masakala famai lo malangkala ya ma o famai au ke do fkaris leo sa uni o ha ko malinga la yo i matsa fa ko ta ma fa mo moli dia ile sa mi lo tsama ko mai sa si ke ni si ma ko ma fukai. Dua itu lang atau singa yang siapa? Aku syafan, fahamul murid supaya sifat syafan yang gaya. Kalau ngatir, faya, faya faham. Lalu mafalu losa, pea malufan, orang yang kufu malufan amat cicak. Maka musika mikila ain, yang kekefak yang itu kama. Tapi saya ini faya lah, mana faya kali ada kama mana kama. Jadi mereka yang momen kau Alefosio Jr Silva, o se tama finau, o se tama alofo, o mai foi tinato no mato ainga. Ele teini na onge se mato ainga. Fia ai, te vai o lima, famelo tama fatale tui. Tale tui so alo tai o sawai. Ia e make no fa pa momo, ia manga pa me mo kiki ro mana awala pela ke me mo merkava le koinga. Ia, po feme ngalo e kala fumenga ko. Ko ako masipakaw kile la. Pafanga ma to mo fana. Ia awani fina china ala ma to le fa ini. Lewa ai ma to le fana. Ia ola ko inga polala ka o le feo fasa ako kala unu lewa ka kuwai ako. E vala mo meluma na Josephine Maria. Ka ke le o kiki no mai o makalaka ia ma o wa down na maske fa pe miska ia vera kiki ia ma ko ina no ia pala pa de ko ina ai o fa pe ina ia pe pese mai no pese mai no i vole fi pula me ka aka ala tse ina ele sta te fi fo iste bai. Ele Father Sting o kama whakau koe langa proxy i le tānoa. Ala pipi i ele tau. Me ako sa kama kau le se vai, a mene me le kupe maa. Na koe le ai, na koe loa e ngaki kama kia whalelo se vai, na i e loa e kama kau se vai. Kasi le asuma keo e se vai lalo moenga. Ai olo le asuma lo le Father Sting, alo loa epa. Alo loa epa ai sawo le i se vai. Koe wheo se vai for me. Mama ngā wena o bori o le under rock so no ave. I'm sure for wha se vai o le se pia. I'm sure wha se vai o le se pia. Ma le tama ele te tipo pole sisi. Ala kwasio e sele nga anga mena ku mai mo o kela nga uno e ki kilo maka maka mena maka ka sele kwale ava ala maka meka ka fakat kali yala ko awala awit amakamay pese mo wala sele le ala ava sio si maringa sele mo makakamo solo
ia whai rola e o supe se mua mua whai. Ale lei ale vai par koe inga o le lei fo ina lo whai. E ale anga fo le vai par ale koe inga. Ia o wa ala pala lu fo e whai. E tele mo ni mau e le lava ia o tau sina fia winga le tama. E se mai whai wo. E se mai whai uso. O te lei lofo i se tangata pe i te le tangata. I loto maa. E sangata whai whamisa. A mako oi kakanga a lako lo kuka amare le stupe kong e le taxi. A lako whai kukanga mai Mrs. Fukala e whai le boss na haya inga mai ia. If Mrs. Fukala se kong yung ka amare whai kuro lai ue besi mari kanga na haya inga mai ia whai kule kukanga. What will boss me? I'm the boss. If me no. I'm the boss. I'm the boss. You're not the boss. I'm the boss. Fai kama ka kapela ko me fa ili kusela a mene fa me kari o kape. So pare boss fiol. Zala ya meska kala kire ko pe fa me ngai le boss. Esa oi kala shoka ma fi na mane vale. Don't be the boss of others. Be the boss of your own self. Kill two birds with one stone. Ngayoi awa ki ku me kasi. Fai me roa ke me kas, ia lea lawa alo tue ina la whina la mai o mātou. E le I whakala, pia kusi sina mai, sorry, le I introducing a kusi o aina. Pia o sia o kua rua lea, o aki ala pai. Pia le I makamakala si koe inga. Pia o kama makua leo AJ, ia o le kama foi lea. Kua whanga mai, ia koe inga mana makua hua lama si ia ngai ia. Ma mai nei whane, e re moia maua e moe lawa koe inga lea. E mai lawa ke ngā loe e wangi anga ia. A mai e che moe o kalangi, a mai e che moe o kalangi. E lako e che papchi o kalangi. E re mai ki, mahu karina mea kamare re whai. Ia kamare a, pleana se mana lea mai, maha a koe inga ke mi uma. Ia matati ana fo I lea. O mai e foi lea, ma runga kusa makua e che piko lea o la o mama whai koe inga malo makua. A palo me lawa I la lima, ai o ma o whai maa gai. Ia ma le lo sana I kikina le, I romai mo koe inga, le whaalo le le mo shoka maa. No whai ko la o le ngolo sana, o sio e whai mo whai no kamai ngā sio le whai mo si mokus paia. A koe la mi apolo amo. A koe mo na whai pia se uwhanos. Te whai mai a apolam. Ia lea, whai mai shoka mana kikila ia sio. Tāra ta maa I mātou whanau. Ia moa mako whawhani. Pēlea mami a Yesu. So o kako uma. Ia moa tātou whawhani. Ma ia... Awa whemisa. So tau au whatasi. E se whai kāle I tua kawa oai. Le siki ngā, le se kama. Le fusi si la whakua mai mako. I don't know where this verse is going to go. Is it going to be the same? Well, le se kama makua. But to me, I will hold on to my siblings. Let me say na yo kua mange. Kawai koe inga. Alufa na yo kua mange yo. O ke aro ka fio lai mi whai ka kasi te kau mea ai mai ia rufa ai e lai mai mai shuka mama ma shu usu ma kua lea ma ke fio loro si ma ka ma whai ma ai o kua rangi e kua awa whangu ka koe inga ai whai mai pera rangi koe inga a lofa pe iai kasi pe iai ai si whai koe o wa te kinga le kinga se wakuro le si java le te whasanga mori mai E lea le tua, e mi malawa. E na rana mato whai whai ora sao tea. O tātou tingata manmālo. E ana wo tong whai e ia mato a manmālo. La maro roto o one e whawai wai ati. Ina whawai wai se tō rua. E mwisi se whanau. Ia, oro mori mau. Iri mau. Tama nei a sio. Mai le ngua whema nei wala o to tono le a inga de sio wa pule pēna sio. Se ia pā ia le nei temi utu an mama whatanga ma sio.
Ia le amatanga mamafutanga ia ewa se tulo le paia whakatawha le manoa paia. Le temina wa manuia se o mato a inga e se o watari no mua. Mana umia i roa o tama alo te ratu si ma aia tia. O ewa whai ia se o mato a inga. I o tangata no fu matau. O tangata wea vi taxi e le se kangaka o leare. Le ana no wa watu nora o ia mora o mawhau whapea. O fe awarole se uso la fitina e no ia Joseph ia tua tono fune marisi furiate e maritaile e au koi kiki a ko whana ko aina kona kiripa. Nera o fe aku se uso ma. Kao a ma oe a ma oro whamana ma anga i iro ko ma lo whimanga o mai ako ina e kia. Ia ma oro rei mara o kama whake uka aku ke re lote ki re ki no ko ino pere ki ke oro. Ka poki a koi. Ma ko vela e ma ko inga runga le church picture. So le ora ko ma e le ai ki no le ya ma ro a e le ska ka ho ya pe ya na winga sula ba pa pe le la o la le. Ya ma ka ka no ya po fai ni na ka fi o sa ka o ka o ma ma fai ma ko picture ma ko inga le ma ko e pe no e ka ko inga ya ka. Ya fa lo mo mai ora ka o kile manga o la mai se kamalo e ke pepere e ku pe mo foi ai o vale ke manga o au ni yo olo ni mai o fi ya ko ke ko le era ko ka si fa pepere era o fi ma le sibia a o moro ka ko ai e a no ni yo ke mo ko fa ai a tu te fine mo vale o ia le e tama ni se me ile era o moro la yo moro ke mo ko fa le ya ko o moro fi ai peka ai wala o ke ya ko ka ku ya ani ko pase ma si fa sa ba ya ku mai kai de fa pe ni o ma va ver mo le tu so fina e mo ka yo ko le ke sa ba ni mari ko e na sa ba ni mari ko e la vai fo ka o su ka si su lua o lo ko o ke i for ko i na ko sa ma so ko ma mo la ko fa o ke yo so mai fa fo la o e yo no la ko ka o sa va tulo o sa le pa o o au sa le nga le sa fa ro ko le mo ma o ka ko do ko i o mo yo se fi mo fa ya o ma lu ma la ka yo le nga ya o ke mi nga por nada más no se ahora ko inga se media e ka yang pa u se fe ahora que yo lo puedo fa na au yo pa fine va kamaro ka ni nga fu mo e puma no ka pega le fale va pe la kofia la le kamaro se mo mai lu afi mai va ye ni te usa ma mo sta la matama ye la mo tua e la mo de tsana te ya si wa tu la va si o tu ma va tu foi la va yo dima Paulo mo me sirita o fa tai le tuo Esa ala chat tu paya e tu sana so tasi maso te te fai te alu fa tanga le ato ya so sio na mo vai sio le tanga le ala na ona ya sio mo le mato e kalisia ma o fo la mo no le ave mo le ala te te ino mai mato fa o le o ta ko le no tu ai fo la ta ko le no do ai no le pia o do ai no mo pe o pe ai mo me fa ka video ko inga ya ai pa le ia le o ma pai tu ina dia o normal tu tamana mana fo tamaya te ia luatu o mana fa mama o lumo le na fai o mana na mana o na lu la tamana o mama o lumo le e si me te mi dia o na ro bata tua te mo te fe ala i fu o ta se me le se fu po le iba e ya lu e ke ya ana sawo sio bua ku wa aro pok male pe fai ko mai aro cuma muere ave kami kirao ka ko po ke se mai ele sa ma ka se fu la ma kala wa so apote ya po na bo kama aro ave le foi mai ma o se la cuma ne aro ya ave ma mu mo fo lu mai ya fo lo pao ya ko ira ngai ma sunga la o mai mos sai pe ka ele se la sa la to ina faro lo fa ko ka mi lo ai ku ka ke ko mo ka ma ya mo fa mai che ya mo fa so ka mo la ka ko ina ja ma ko ya mo se mo ma una na mo na ke le ngai mo ba ya mo so la fu na aso ma ko fu ma ka ko ina ya ka ke mo fo fa ni ko ka wa ya na
Ke ko vai do ko fa fu se mo ma Facebook pe ake ko ya ama no sta ma to ina si de tua watu si o male si lama male malona ando ma lo mo si o ma tu tadia fu fa tanga ma tu fa na wa te o mele na yai wa i foi no na ia tau singa ia te ma tu fa na ia a ngangi me la na ia ma tu Awone no matu to yo tuari yo ranga tuai sai ya matu mai no pe me da wa do sulu no no de tu ya le la ye tu na se fine papa sio papa no ya tele de to i lo na pa ya mo so no fo tu ma le langi ya lo te tios ma lo si ma ya te ma to fa na ma tu te ton fa ya tu pe me o e ma wa ya o se mo ma le na de te mi ona i pu na mo ne te yo no pu le te ni fo ya i fa ma ya tele de Tatu kupanga tuanea fiafi no fa lava fa aftar. Stay up on AJ, Anthony Jr. Belum avea pe prisiune. Ar fi fana imitar acum. Zice.
Ya Mama, terima kasih. God is good all the time. Yeah, when I tell you more about the Suma, Pastor Isaac, after Fuller from William, Sophie the tour. We have the avoided the whole by my son to my foot. Yeah, the next fear. You are away, Asia Ramon or Oppo with it. You are Umma Benediction. Ya, kita sudah boleh mampu bersama bersama. Biar amat sangat baik dalam ruang tersinggung. Proses semai final jadi arti macam orang faham. Tôi kita oma, semua oma. Ya. Sa antara bukti yang membuat dan kalau kita kalau berkoi mai orang Amerika api yang mungkin gua yang waktu ini solo lah solo itu imam kau ya kita Alefosio ya saluan mau kang berkoi no ingau koi yang lain ya yang sih kau pingin ya oh kau bilang sinners Kung kuha nga sa lobby na kifay na exit represent verse college. Kalau orang kaki karai, orang fisik pemain berkoi ngoi dia. Ini dia dia suka, oleh macam orang koi, ya maka mereka berkoi. Dia berkoi, kia dia kabaki kala salufu orang papa bayang dia, puri mangula, ya mabeke boleh dia orang koi. Ya orang kayak itu di ngawur gue ingat, ya begini. Ya baku lo for ya for my. Gue pernah pergi nak. Jadi tu tak ada. Ya after itu, ada wo ay gue makin ingat dengan gue. Ayah, ya. Kalau ingat gue, gue mau benar lagi ingat gue. Sausawan ko at tulong ulit ko mga hindi mafaya mo sweet abe na mawalang ulit umaro naman po ko ay hotel so paulis kata mo mafaya mo yung faya rin ko pero ko kuwari ang ala mo mesod
Usa pe uya pusak orang dari Sepe makakau sama ai basta mai makabaro ne pakal ai afakau sama sore di diwa ku dia ku umoi sibia cawa ne ya ne ai apa de moro tu inga more ya kalau lawa ya o que foi pole cari ni mesti kita perlu na baca cari ya, kalau si perempuan ni, ay nga, supaya itu lah beda. God is good all the time. Membolehkan calafat semua fenganya ya dengan cara semua tiatun ya mereka memang pakai tua ya mereka penyaman malu satu air apa campur iya ya semua tu cuma ya Benediction Silva ya le win ma te fon wi fan te na ya se fa ya so mon ma tu se fo ni mon ma maftanga masuk ma ya mai la mai lo le titi tim yo wa o mai le tulang alua le mai mosque primary school ya mateo la masuk teman boleh boleh oma ya yo tu mama tu ma tu fana wa tu ave tu fana tu le ai ma tu ma tama ibo mo ave fana o dun no fa le o stui so wa lo ile tu no le oma ya trong phai ngala bo lo tu mai che ya o ba wa cha ni fa ina ya, ufio la masuk cuma awal ya, nak orang apa ambil fai oleh es culang ya, cuma fai oleh masuk cuma itu mana ya, nalu ambil imo oleh audition oleh youngster ya, cuba awal ya, cuma pemain cuci nama material audition le nalu fa'u lo mo ya nena walo pesi ye ola tu yo metas ide ya fo le semi final ya fa pero le chama ya la chao lo fa la lo ka keyboard de piano ya e fascina ya o so fu e ka scuola ya o ma ki o piano ya so pio se ma listen ya o ini o te fo mana tu ya o la tu se ya fácil o te ma ya o ma fácil te ma te le o ai le ta ni fa ili ya ide te le lo small ma ya te ai te ma lo no fa ya ta ile te ya te manuel malam ya semua ya si file biaya so arvio ya so dua leo muelani malo
Se o fine le ino le second name Marie. Malo falo labo fafitai. Pesele fio sumo. One of my dad's friends. Let up on fire to a short. Need to, after. The song by Don Ho, Hawa in Song. This is one of my dad's favorite songs.
leo. Ya bisa kasih di lecture nifia kita cuai. Pasal itu kita kalami. Ya, orang yang lalu cacu, orang ini 5 minggu kiamat. Baru favor lama fahcai. God is good all the time. Yeah. It's a bit of fun. You're Reina, or it's a Sabina, but you have a man who I know. Or it's a Yat, you have a terrible fun of it, so why? Yes, it's a man. You need to tell me to my boy of me. Here, I can't tell what you get. Soon if you have, but you are in Manua, it has to be a clear or the legend, Samoa Silva. If you pay us in the one like it. Ima tana ma Josifa o swafa o ngoa tabili na nai twala na batili by Papa Junior Maota na o mafuta ya Samoa Silva ya the ladies 90s so e pau leo le legend le te toi mai tu o te rango pia I mea te fa fi Yai misio alu kama fa neu wazati watanu wai longa i ta lele na musika o toi mai le mea na ne ta guitar de be on my yai tuition ma le cho the legend from the RSA band a Samoa Silva la vai no ma futsala ba yai ne mo ma o Samoa Silva e fa I poipo I le temple ma to me family Wau o le lua manuai o sa me whamari o le tua lua o Samoa Silva ia o te metai o Havana sa whai o le lua whamari ia o te sau e le lua whamari ia e ese le tā o le mawhitana ma le usi matua ia Samoa Silva o te via whai se moni mau au iai ki tono Amerika Samoa I whaiwani o whawhia ma sa I linga whai o Maloma Faidi tau kalapu I le motu sai nau sau ia whakwa a maka rapani le faidi lea na sio musia le whanau o te mone mawatu hi sa hampo mea ai nonga I eisi te mata ta faidi e te tusa ma le lei tamā o te mane nei ele si isa na tā, pe si isa na tāna I tamata. O lea lampa na tāna tamata whai atu I asia, ia e lolo rana rana natu. O te uis, tau sia ai ai tamata o le musika e pei o ia. E resa tamata e whamawarunga pe si isa na tā pe whai atu. E si isa na tā I se tangata. No. Au iai ni taimi o le lua whema le unu. Samoa Silva, ia te mama kuta le taimi o 1996 in Art Festival, pato a whai mai nei Samoa, Art Festival, ia o tū maa ngara Pasifika, ia whai mai nei Samoa. So that's what we meet, I meet him. He's a legend. Ele disse ele é mas assim ninguém tão lembra puxa na cama ou por que mapa minha equipa não olha da eficácia olha for election he is from the town ele é sempre se escapa
tua no fer e pusa no zamprani o que muito bom lá a ton e aí nesse pusa na camada e esse é mais Paula kala ke fa papa ye lo fe na UK kamakia ngalai kina kamikia o aya no mafu kamana o kama yes I come from American Samoa Samoa me piano e a makai fa i kamikia la kamai no mafu mo se ko i ingusila o mamãe não vai cuida. O salvo, o sangue o love my fa. Ele que se masih dalam satu lima. Bili mai polisi que a mãe ampo, também tem que saber e help mai da maneira a change o dengan benar papai kami o ilusi bos. E sabe help mai ya akan. Okay. And I was sad over ayah kaya kapangu legend master ngo ubaya fai mo kakalea legend master because in the ICC matay mo baka inga pesi do na ngai usama ngai he's the one pawala kalang pakai ko nga maruhaban na ko bai wala mapopula ko bai sa site ko mo foi ko Aku dalam meeting pun apa saya happy kami kami happy aku dengan Indonesia because Alexia Maria ini mula qualified the Willa Josephine Reese Jay that's what he called silver pulling oleh pulung silver straight e poi alle fa i dico che Camillo la mangi che fa la loro di Samoa e lei se fa il filo ca pese che ca ria no o che vuole ma va non vede legge ma usavo per finire o che vuole ma lo remember he's a humble guy. Al-Makfai dia sola. O di babaay, Jerome Gray, Mailo Penvay, Chipaka, Malakula, o dapat awali yung mga sa makafai di pa kasi kemi na ikini magtalaw may payangan o di nila may ginatsasit. Ay kino kung kakanyo, ikina yung kalagawa kayo yung ayun. Ay kino, Kidoko, ese is a humble guy. Ele se canal como esse do como o lado de chamar. Bela fabia o ando ia também que o puma meia asio. Ia bawa lu mau lado. Porque além de ele se cara ninguém faz como tu vezes. Ele algo ele algo não ele vai algo. Sio. Ando ia oi. Dan only the whole yellow way to share as a whole lot of color you pass with. Yeah. Yeah, two another, you went my from where you are now, I could wait is silver bullet in the future. Yeah, Willa, Josephine, yeah, priest, far in there. Okay, I am the musician. Okay, ia mai laku ke musician so perform by around the world. Samoa ia pun o pula ia full musika mau punya okey itu kan dia. Mak tu dia pun film dia yang sebenarnya lei kalau di PF itu lei Benediction, como vieron el hambre, y fue aquí uno usado, pero fue ahí en la lua, me faltaba la causa,
Ito ya kio kura kua kosi a sio. Sio, ia whamahara whumi se sewe a wumi se se te kaku wha. Ina ko kura ia ko. Ua o se kama iki. Oi kaku wha whanua se ka ia. Whamahara. Ai pia usko pesi te ina ia. O le lupe ina sa wha adenia. E ke piwa ki sa iti kau ramai kere koe mo se kaki i kala e pio ia. O ia sa ia whaia whaateta ina di lei. I tangata. O le tā leni. Aku si sida ko ye ya ta bita. E pawangan me ta biga kuspaia. E ona ki me vai vai ni chuku e ona abi ko tsana te se ta ki mo ta bita. O ka le au ki ko ma ku ba ma o musika e se me ma ya ka ko le. O le mea e fu o va bita o di ma va tre vai ma lu ya ma no se mea. Mai ma no ke se ma. O sio la marauki kala. E li koe whaangunga tau rana ako. Ako e inis kaki kala ni rumanga. A leo kaki e ko inga nene le ala afua. Mia, e whanai ka ima e ko naka umbala mangisi kamiki musika. Ya wa ia mro me ia o lana. E usuma pesa na mauia sio. Sio kama. O ke ka ulu kama. Mauia kele la balanga. Eu já percebi meu oi.
Ile ama tau amata le tale ni sio no watu ya tau if you mo sinanda imena na amata ina na mama futa sio na wa ina what why itengi e agora fai
mati tata ai fatas. Oleh tele o tele. Masani foku e asio. Wai. O ai atu ma tu si o fana. O te tala fai si sto fai. Au toi fala mo la mo i au tata ai nei le taulo. Ai fai as sto fai. Te mana tua e o tu si o le ke mama utana o tamo fai o tanata ni o si o tanata tamo fai tele o lona i ho ke fai mo i lai o le ho tangata taki tara la tau la Jimi Hendrix o le tu ai musika nai e sio o le heavy metal e fai o le moa te fai o ai e fai o mai e le au tata fai ini sio la Jimi Hendrix ona o tu ai a musika nai ai sa fai ma to va no le i lo me fai ala masano te le no to te lo o me sai lo me fai ala i lo ai nei office malo na wa to foi le o sio ma tio ta fa fai la ni foi for la house if I la ma to line up i to tono le tala e masari ala a falo con froncio o amata na marosi mai de tasio ya no ote le pa tutulano fa pena sio stava very humble o la le te le o mato tala fa ya ni ni tai ya ke mai sio i mato tala fa ya e fai ar me mana ai ai fuori la tua fai di mana fanno ia so se me ma tu fai e tanto fai asio o ie e o tu mal fanno e support me ma tu ko fam e tanto la fai tanto guai a TV stream ia tu la arna Lesi o le si me fie fai po e final tele e o ai te vi o mato fa fie mai ba sa tu fai con por far no malo final o le si te a fare mai sio e fisi beta tu io mataptia e le mana sio fare tu e o mato tata na masani le frai e ta io si può fare il chance apria tu la sio a vuole what tu o e bene e fa so ai bene e le fai abatulor la tu masih siana fana ia tu afia role na flau fa fitai mai fa fitai ya te dia dire ni tu be mo e fa tu le ben na fai tu ai o sai mai o ingare o sio fa ma no ka e fa no ma ta e io fa tu atu i fana ia tamo fai fa au pe ke ta ni na va tu tu mai a tu ia e manu ia tere o tu fana
Manuia foi e tai o sa mingi mo fa se no ngane e se foi ya tu mori mau wa e se foi mori mau no to ai ya malo fa sai Maria ne ia tato te mori mau nai ya Sofia o le sunga ya sio e fa autoro no mori mau fa fetaya le te ai aso o le ia ile moa le I mai aso le pa ia ai mese po ia alum fa na fa sino ya sio fa fetaya to mana ia yo kana fa ai awa masalah itu tuh sama macam fai si dia mai ko si dia mai pasti pesta memang ya pakai dia salah oleh sasa luar eu vinha e não aku cek ya bawa ayah tu ele faz o longo levar não ele mata tua Wak kaya tero na to. Ole mole ya o Josephine. Ya, o tala fa pena e mana ya loa ya de telefono tale ya sio. Ole vai tai ni le pole tasi va o ya va skolo pole fitwi La fai tana wasola. Ona wa, lo ringoale o Josephine. Saya la o mama ya. Dia ele tam na telefon. Matusa. Fai fi au na ko matua ya ma kota. Dia o te ni tuma na nu. Ta te alfa nu mai matua ma ta fau. Wa ona fa te ia. Dia o mole fai mai. E ele o ai pega tem na le pisa alu e si o se au fa fe fa ko le ase e ase se macho e lo muri ane o ele me o tu o macho va ai e o fe ai wa i si o ia marcha mai chus e esse mana e o tala wasola ele fa tu salia ya so me wasa le fitau ni no telefone me pa pena Dei osola, certa fai, eu não sou sola, but e uma fua, o que se manda. O não ele tem niwa, e o tem na matua, o isa, ele mana o papel, ele me botou lá. Só não sei o ofé mais vai. E a tu lava le afia, o afia ave informa. E não só comentar o no wal Alefosio ita polana ya me watu ya wa mau mai le pepe o le teni mai ya fa no la chama ya ti oi e fa ya disse meu ya teni na tele masantine ya sio na la tutta consulta sia la ora e le mau le pepe o teni foi na ma teni fetami ma la campese de ala o Peta te pepe mori lele ai muri ai o sio na mori mau o se tamata lawa ese falo ese lele o tula mai ia mo ia pat le tani muri na mau a Josephine ia baby to ato to le mafutana yo foi matu o tene la wa mo no voi ma ave to le tene ia tu pode falar da vestititi ta fia ele vai ia ai le ma fai le ma wa ia le ma fo fa ma le no fai ia o mele una o ko ta o a tu sala o Josephine ma tu ale Josephine na o ia ma le fa petai fa a wa pe o tanto so tama ma tanto pita ia mai se o se wo ma mai ai ma o le tama fai fa ele o sio Silva ia fa petai tere la wa bolo o vandoa ia whawhitai nei mawhitanga mawhanawhana marifia ia ile atua i rona ufa maruna hane le whamanuia le atua nei awhiawhi le sunga le awhenga papa ia ma le mamaru a inga o wha pēra tato poto nei awhiawhi
ia mamia le mea fiafi, ia lofo le atua soifua. Ia, a veces se pode vir ele tua nefia fica tuaima. Ia, le bola no. Menguri ka pugi fai ko. Asumai wala au tu sosio. La ka pe ini sio i ese me tau ili. Wa ili si mai ngai fa o la to. Muli mau la so taya. Ya. Ini maksud. Ya, mas seperti dia tua. Amen, amen. Te mua ai patalo fatu lo sunga papenga, pape fatua masunga ti angono. Ia fatalo fatu fo i mamalu male mai no papenana fio mai mu mawina la sopia pia ile tama ya sio por tuangange ya sio. Ia malo le fo la manuia malo fo fa malo si mai mu mawina le asocio. In Jesus' name. God bless you all. Ya, te o ko fisiri ia. Po ile tene la le lele tua te hunga le. Amen. Ia osio. E longa tonu le whananga mai lo tama. Awa unge mo fifa kakari po aisesio o mako lea matitua. O lea no makukua kia. O e mai muni maua ti a sio. Ia le fo inisio tua ngani whapenana. Maula se muli le tamaya sio. O aula e no ngai ba le whananga a matatama. O aula le teine no ngai ba. Pena sa ngoa ia le finge matua sio. O le kama le o lo kama si kama ma kua una vale kene. Ia no ngai ba foi la le teine. O ia se kene una vale foi a kene na mai kua la lan. O sa kene mai kua si la lan. Nana ka o ia o le master o le tama una vale. Whapena fo ilang ko finge kula ia ko a o to fine Alefosio Jr Silva o lo uingoa o nganu muli bai Rosalina Samuelu Senifili Soti Silva o lo ngoa a toa nga le foi ele ngoro brother o Alefosio Jr Silva. Amen. Mai ma mai yo ngoa a yo ngoa ia na mai le tua fai ngoa ai ka ko amen. O te fia mune mau, wate se mune mau pupu le mamatanga masi o tonga ne ia sio. O sio pena tau mune mau na nisi foi sa mune mau. O se tangata e loto mawalalo tere. Ngau lea tua na te sila fia mea uma. O se tangata foi e so foi mato tamale loto mawalalo. O se tangata ki nganga kele wai gala e o ia au o ke tiki foi lo kuangange wai kemi ia. Ele kai ka dia se upu. O kemi ia pena sa mo foi longa finge e lua le mo sio. O sio, ma sio mento. A fa pena aku ni tanta fai pisinisi, o kemi o fai pisinisi ma ko kama. O aku esu e aku ia sio. A fa pena pe ma aku wa o pon kamaki. Fa pa ku ia ma no fe ko ke o e fa ma mo le pe ma mai isio fa. Ah, e lua sio ma ko ai sio kama, ma sio mento. O ai sio ma ke manga. Sio le kakava ili amo pole ngonga sio e wa longo ko kongo matio a inga o sio foi na lua fenu ton o te ko e tae tu atu se tiro le e sio na mui mau le lo lano sio lua fenu ton sa o foi lo wala moleri ala tata la sio ile lano lano nga baku lo le miti sa ele miki nga ave ya sio nga sa sio fa so mai tia le to fini nga fai lo wa o mai ko kongo le ilo ai nga le o nga le tamati la o sa pese o se ministry le wa o ye le rima o wa lo fai le o nga le se fa na sa lo se to nga ni fa so mai tia mai nga sa se ko fini sa fai la no pa se lo to mai. Fai lo miki a o ia ngapo
ngā mai rea langa pa ia te au whai mai, o ke sau e support ia le aunga na whanga, aso uma pēr uma mai o kakanga o sau tau langa ngai watu, e whaakau wale mea ai ana whanga, yaso ko ngai ima, o le langa wako e lo mua sutara e helpi mea ai ana whanga, o whako ia praise God sio, e pune lava oe o mea watu e tua, ai whaktai nomo e uska ia ngā anu, ia o mai lo le lua afe lua wha le alanga mai whasoro mai lo le tongangi asio na ofo i lolo maona mo le ni toi ofo malanga tālengi e kaka ina le vi inga le atua o le alanga ko usila fia le ingi asio o skanganka makai ai longa i se Samoa na ke mawanga le ingi asio i te tono ne Samoa pe ngā mui mawa inisio o moa sio o lea lama sausi te tonu o lama ka lengi lea kakaki kala. O lea lama ofu e lama ola mo le tua. O le ingi la sio i le vi inga mo le tua. Oka, praise the Lord, makua i abe lava le ka le ma losi sio malanga ka lengi i le tua. Lea lama sausi o e whaamli ko kongol makua inga ma si sule le mama lama kongol makua inga. O ngā ka lengi le ka taunga awe mo le atua. O le la mo le koe ngoa sio ya master o a mai ngoa sa ngoa isio. O le wai ngoa sio le tupu o le maa loa le langi amene. O le la, o le pese la ea. Ma koe maua lunga le inge sio e kokongo o le mako le amile ka le sia le tua. E ka ai sio ma inge langa ki kala. Ia ma awa kule sima tai le team. Malanga whanga benga se ka mai pese le maua lunga le inga le tua le inge sio kongo le kalesia le tua. Ready? Sauni. Se tula ai mai le malu pa mamona. Ka stima pa tasi le stima le ave no stima pa le ngana mo le tua. Ka le fia ai sio. E kinga pikala. In Jesus' name, amen.
Ia, i le tua tu ave se spazio fa mo lunga le tua ne fiafu. Ia, le mo male mo mo. E se ko mga e mo ni mau le ora tamai ex. Ia. Praise the Lord, ave se spazio le su meia tina. God is good all the time. Ia le tua e mei, a fia tamo fia, ia tu la, ia pa pe ko make mai ko ni ka ka ku bai, ia o le uso le Havana, o ko buale o sio, ia le tu la ia fia mau le fia. Ia ile ke mi foi mais focar nesse caminho assim ia onde Maria o tama que lo que vi uma sanha o ano que tá fa o a hora do sistema que ela cara boa se o sistema foi para doku ia foi na lei ano doku calia Jesus é fa ma ni ka o no mo lama ia mo ia kere o se ma e no a kama o si o que fife ia si o ske ona le kere ka no fa ia si e na le la ko si fa ma ro ia fa ma ro ia ko ia e ia na so mo wa ko i o fa le a fe si ni ia o si o mai ma o la ma no ko ki anu wa fa ko o no ia Yesu o mai e a Faku ia maa, kamar pa Yesu na de maa, fao na lomora, ia fa mai Yesu se rama dia, ngale olele kali komos ko ino sio na fa kambia, ai nga wa ia pe la o kakalo le tua ia fa pe na fa ola ina ro ai ma, ia wa ke no la ia de o ke la ku fa mali Fafikai lo fa'alaina ko mage mala ko kai ko lua ma e mama ko wala ka fa'alaina wala ko ainga e kalesia pope e se kiloba ia ona no foi lá e percala ka ko de ri ngai fa ma so de ke no fafikai de ko wa hanu ka maya si lo we ya Yesu fafikai ia e o la mo le mau mai de Yesu o mole nanga fafikai o mawaru tamaya sio no a o fa'alaina le nanga ia te fafetai fo i le tamafa le nanga o le o ke mama fo ia le o misi kakari o fefe au ko i ngako ka maka i le tua ia pe le nanga ni nika ia no loko o mo fo mai nano i o maka mo mawaru fa'anga o kan yang udah berfaham nakali le paling nyolo i maka ilo fa ai se uso o nga se o sistema ele kali ai ka Maria fa tama ele le nga ko kan ya le ko ngade ko na fa ya sio fa se kai no ko le tua o nga o ke mes ko inosio ele i umi ele ai fa kai le tua o fa na no na ko ma fa ka manere ia pe le nga fa fetai na le tua ni ia o le ko la o so o si kamaya si ia o so fia ele sempre ka ko ke fa ko ai pe ka ke ko ka fa fetai we di mo we a le tua ia tamaya si ia o le nga fa fetai fo na le tato tamafa le nga ia o na we ka ne le fai o ka pe mo ka ko ia o me la le tua ni ala ka ko ro ne ka ko ke o ia pe la ko mau ka ia fia o no sua fo Yesu amen ya ko mo ia no fa ko
Kapsunga pasta, Mesero Fatua, Yafate Foi of Paya, Pato Fakasi, Yafas. Fakulo ko foi pa iya man mapalu, ayana rua Fakeo Woma Masan, Ukako Fakasi, Neku La Fiafi. Oau, o Lucky Silva. O Maua, o Wau, e Makua no ko whinge o Taurapapa I Lei. So o aia, ai lona tonu e sio, Iang whasoro e whaile I isi o uso o whawhini. O au e ko o ke mori maure as whaua kai au, pa o dio suru maros, o ngai karuai. O kura ia kurunye ia whawhi la kai o vai o mori mau se kasi o kama o leva ni musika. Ia mori angale. O ke mori mau aku leo kama leo uso. O mahua ngama o ngai marisi anga ia kuai St. Joseph. A o ilo kopala I vai kai mila. Sa mako vasenga fo ia ka o I vai kai mila ole feng shui, feng fo, ia asongi wa ia nai marie je, fa solo pa ia. Ma ile omoiva nga mai lokupa. Olo nga fixa fu, olo kusa wa sikia wa ia ma ua le feng fo. Po le ia je. Ia safa pengala, wa si ilo uso le feng fo o nga sa o kukusa lava mase kasi fo iyo o school date le mako vasenga noi a Filippo Strickland wa fai langi fo langa ale le uso o la wala sa si kia la kukusa le na maka e akamai kele le uso le o si o fa ngale ngalwa ia ele kuma le ma oma ele kumale o se kasi fo o so fo ko ngaba I ka ngala kumala ki kala mo ela ko e fa mau pe fa ka I lo kama e mo se ko pe fa ka se fa ku o le ki kala na le nga sa fa pe nga lo nga mo fo ke le ko ia ska ka musika nga fa pe nga o ma mo mai ngai o mo oleh kuda iko pada seorang oleh ngala ya awak ya bela pada orang berpulang ada kita wajah awak mau ya fakta ngala ia ma aku feel fulan usul masih kasih kemaikan awak masuk remembrance ngala buka lola ngala ai mo mofo mo wate o kenye la u afu o kenye o la filo to paro e apoli o le ngor kenye o peka o nga e sa mo la luai kama mo mo kenye e ngor ya lusi e lo e sai mo e lo ma antinga e ngor ya lusi oleh vai kemina nga wa maka nga kau le ka kasi ke popo fenga basa dia mutama a o fai pia nga le sanse dan mo mangle ya muya la nga o ke la ku pa wa ya o maka ile ka wa sa ka pesi sio vai kemina o muri anga o pisi ka ke palau dia o sio e pesi o ke le lo la po ile sika nga o ko fai ni nga vai kemi a o fai pia marsan fumari yo ala mo ke mori ma uma me o ke lo umare o nga lua ia ia o si kamala mo ia po inga I o mo o ia le sa mo ko kalake ia pang sa mo ila ga mo na le o luso e anga ia pang mo me yo mo siba ngai si dia marka Kalau usul, waktu ia kamaya, jangan ia kangka SD, lekale dia. Tengah mori mau fai kasio, osto fai ini. Kangka lawan musika. Yang arwah ia le ko sa pefa 5 pefa
malu ya pani ka. O so ai fo ile ma se kasi o uso I kukuina. Sa whapena ke rupe na mara au mai asi. O nga elo si o elu fo e o fo e maranga i a Japani. Ia sa maranga I fo. Vili mai aso uso oso ele le vale le ua o e whae aso uso e sa ui mo le si le vai aso mai maranga I o e ia whapena fo le mo iai mo fo iai o ma whakani le aso e no. Inga ua fo I mai si. O ke matua, lepe mo se kasi o whartuare a murianga. O ke ni papokara, o ke ni o ruti le ngore o tamaka. O mo le la kama, o whapenga le o waru fo si o wala kua si o, waru si o iau. Le rumaranga si o wale ma fukai roa, wa whiwia isonga o rua e koe saupene. Ia le ala le o le super kupe palama le tinare masi akama. Ia ele manguia wa maliu le swimming pool le kama sivana si. E o nga whapenga fo le ngomol nga kingo o fo inga nga I whaleolo e kankani le ka huku mai le tino o le asino. Whapenga fo I sa po malanga fo I ukai I papauka I le mea ta o toi o ia. E o nga whapenga le koe laka ki nga ua masalo mo e se siwa o na whaipaanga I awa. Mo mai langa luenga I lungo o Benediction. A le uso lea. Wa malanga ese mo sa fai fo ai mo sio I awa. E mori mauna mara ko finge wa mo malanga I awa. O ke kawhawa e la matamina wai I awa I lo ko finge mo ko lua malafana. O malanga na I kere mo waku lo uso. Ke la kua. Ai mo wakala, a mo ngofo marikeni pala. E ko o lua fo le whakaua a lo uso. O ke le no lewe e maua ke le maua le no ko finge po I kama a le whamai le si mo le kama marikeni. Ia ole ngola barka bare masani o faro mo ko usese le ngore o kama fai mo faro ko ka ia fa penale no balanga le o uso le balanga I oi ia langa e foi ke o ba ko pai sisi mo ia inga ele tava na show. O kenya na ia na bakua ia sio nga malanga kenya I Amerika fafie na bakua le lila le na malanga Amerika mo sia lo fo I masikingale malanga fanga yo ia le anga ingala na I Amerika ia fapenga lo ia ma ko sa ni ko sa ni sa mo ai ma fuka lo bani matinale ya mana le ia ngel fa na tu le lo o sisi o mai fo ia ma malu ka o fia ia fia o so fo ia yo ele ma fo ka so fo de mali e mo ma o ma ko ai ma na fa alo fa pe alo fa fo ka ke ko ka pe ia ko fo I lu mo fa po o ka fo fa ke ku lo mo le fia ke va ko o fai o o la lui e function se ko mo ma lo fa ko ki ya ani ki ma ya fa va ya ke le fo mo mo fa aka mo ko si o ku ya se ba sama ma la mo ya ko se fo ke e pa na ya pena mo fa ba ki fa ke va ya ki ya jo ele vi ngale kama o fo ya sa fa fo iske milano fo ia e wa se fo mai yo ki ar kanga ka fo e fi e mu fo ai fa alo ke ia ke o la ke le ia le ia fa pe la va fa ba ia anga kai la so ma fo su fo ba ko ai fo la fo su mo yo le malo ia mo la fa ia so yo ia ar na
Kene foi a nisi vai na foi ore. Le soi foi ma jo so bi. Ya oke mangu foi wa betena foi fala. Mori fa kai da ko mori. Mori a mo. Ya au ka ko ndo. Ya siu. Ya. Ma wa mo mo. Ma ore me na ba ni ka ke fa ka si ma ya. A ore o siu so foi. Le ka ko mo ko si na. So ola so momola ya kumari kuma ko sa uma a ko no birthday ya ale wa ko ye no fixo kas ka sa fixo kas ka no sio nge ya wali ye de na so mo ya awu ya ko nge no fiku ko nge ya apelina ma singa o mo ya a so ko fiku no ka ya a ko no fiku ni ma nge ya ura ko sa nge ia kai kasia kau sama makai bai. Yo, kai kasia. Alau kau sisi dah bai. Mama ku masih usul. Ya, ini mafan kau. Oleh si bel kamar mesti. Wa bai ya. Wa ingufol siokar pesi. Ya sa ol piking ol pesi. Dan ke bodi mau ko lo bai ya lo. La foi normal fama. E kwa ingo fo le ya sio le ma ko nga peki fo iso ma lu wa fo le pe kau follow le jungle pe sio la le ya se me fa pena e kwa ingo fo le sio ta e ko pe ko follow kwa sa o le fa pena la fo ya mo ba le ka ni e le ko fo reach ta sio fa pena ba yo ka ki ka yang orang fakir ngafur mau location, kiri makin kiri fakir. Ya kata dia fakir kurung kalau fakir, kerja yang ada uskat, boleh taklong. Ya bagi apa? Kata faedah ya. Iyo, dia fakir ngalah pada minor kama. Mengak orang ia fakir ia mau berfak ngau ya. Itu ngau kiri ongisi foyo. Orang fakir ini malu. Uso mo wo mai basan. Ia tele mai ngat ko uso ngai. Okay dole dei. Ai le mafai mo ko wana si da fio mai la ko la ko kamare. Ia la ko wo le. Kele la do kala ko pa inga fai ka boy. Le fai ka bisi. Uso lo stio. Ia. Okay lo nga ia. Mo dia ko la na fa ka kele la ba. Kaya naman na siya may magkalabay mau rumah dia so magalaya so uwa naman ide usungay iya mangikide ini kula siya si pasta fafkatele mo lang mo fafkay for pala mo ukoy nga may mawa iya mangiya naman na siya si so suya. Ia toi ame so pati fa mo ngandi ngore tone ne. Ia mata mo fia la mon fa lo mo tu fu I moli maua de mata ideo ai na wo mai masan. Ilo kai lesi si ko moli maua. Ia le ala ta to wolo pole tua. Wa pe moli mau sini lem kau. Ole u pole li. Ai la fa pe na o si fai tau o tu le upole di e lo ko la e la ko man mau mafika ma ko inga le e mo mai le evangelia yo le tu foi ko su mal fa si fa ngata be lo su mal tas o te mana o e fa lo mo le Bartamaya siu e lo ko fa lo mo si ale upole tua mo e ma le mo no mo mai le ni ye ya no fa le fia finge e che hanno mo si bea ma fa la foi tawina. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.
Ese male tau o le mai no io lo fa I bel fea mo tato. Ina o fa pena o mai ele tua le nu mai tuto mai ku pito. Le nu sa no fo polo ai ku le tua. O mai se ku o mai ele ku fa fu. Ai fa pena ma fa I le tua. Pa le tua le tua anta ia. Ai se o ma tangata o fa pena na fa I na le tua. Safa tanga ile tua mo me o ngata e fa pena na watu ya. E tau tangata ina aisea. Complain. Doubted. Ai ngau fa pena ma fatia tangata le nu wala au tangata ya mose. Tatalo tuye le tua. Fiso swani me matou. Ona matou fio, si mo fio ki arisko kene. Feta lai no le tua na wa na mose amo e fai se mata apa mea. A fai le no le la au fatu fai ka ko ku. O ai lapa ya utile tilo ile mata apa mea le. Eola. And you know, brothers and sisters, ole mata apa mea le no le la au. Ole point ile amo le tua Yesu Kristo. Ile kaidi sa fa pena na lifta inuma Yesu matutu inuma sa tau re ke kilo mai le fefike. Kuku ye ile tua malingi lo matoto e ma ngalo lo masala mala lo masala. E fa fetai le tua. Le fa feta life na ufa mai for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that who shall ever believe in Him shall not perish but have eternal life. Dear Heavenly Father, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, tamata talo nefiafia tatala mato matafalena, tatala mato loto ya paula upu ya veo mato loto ma ele. Ele ngata ya tuku imato wa ya fuo mato rana. Evi ya iwe kebiso Yesu. Father, we thank you and we glorify you in Jesus' mighty name. Amen. Lelo falea. Leo soy. O que lo sabe kala ya se lo ya que hoy. O que lo sabe fe como le lo que lo como ya ya. Que no me lo sabe kala ya o le o na le fe. Jesus Christ. Without Him, we are nothing. Without Jesus, we perish. Ele mafai le oa martaba ainga. Ele fai lo pe milio ala kuperan pe. Without Jesus, eke oki ano lo fuku. Esa bisa kapule lo milio ma. Ele kupera. It's not faith. Kero ko ingale ka ko lumai. Quem dia na avelo no sio mo Yesu. Febesio, basta. Fio foro kaka mole tu fra ki kala mansi. Kalo mole. Even though it might yasio. Pero le faithful kamaro le ya Yesu Kristo. Maka mole tu. Ala kama ile aso fa pegama aku ela mas fikus futa usama. Muli mau fana. Muli mau sio. Ile olanga ko inga le. Mol pa we fuka ka ke ya ni avea ko fe ala. Le pa kai kuolo lo. Sa o lo sia fa pe nga ka running fa kala ku ya so ya. Mai ke o kilo mas ka sa fa pe nga fa ya le. Ma o lo ai to inga le. Pa le na pa ke le ma fuka ka o me ka o le ava. Pa praise God le ke ni ma avela mo le li. Sa ko inga le ya so mo ngan ma ko ma fuka ma. Porque isi o mo ina kare la vai dio wa ola kamane sa ma ko e vai so dia le ai acha cho feo la mai male masama ele ya sisi sawa o ko me kinoa a venu ro mole. But praise God,
He changed my life, Jesus Christ. And that's why I'm here this evening, because of Him. It is a photo of what I never. It's the power of the Holy Spirit. But if you choose to disobey His word, and I'm sorry. And I praise God for this man. He gave his life for Jesus Christ. Praise God. I go ke lo ma ko si fia lo ranga tamaya sio. Maka o fie ko mo mau yang fa. E ke lo kala sio I ke ni wa lo mo lo mo le to fa mai. Friends, ele acho que foi ele na ficus por foi mai o que se o se eu for ver o que lo é para um marcar se o ano no hotel ele foi fazer uma via uma fuga ele avamaros aí se a para o bongi Bolili wina Yesu ke viso na ola. And I'm telling you the truth, nothing but the truth. It's the word of God. It's not about me. E que feio pensar o marca. But you will have life and have it more abundantly because you accept Christ as your Lord and Savior. That's why the Lord loves the world, gave His only begotten Son, Jesus Christ, and whosoever believe in Him shall not perish, but have eternal life. Ele se entra malo le tua, e que le entra que o amigo le. Bia le di ko apa pe fainau, alo fainau brother, alo fartamata. E fa mai Yesu ele se no ku kama pe ale ui atu ya teia. Ole amigo le le uso e mo mo e kawi. But he will never enter the kingdom of God with works. Simple, accept Him in your heart and believe in Jesus Christ. Without Christ, Jesus, brothers and sisters, He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by Him alone. Okele malaka okiesu yawe. Oita to fa penao na oka go fa belu ko tuspa yo lefu. We are the dust. Who are you? Who am I? We have to keep growing to God all the days of our lives. And there's a reason why because we are in the end times. There's no other time. Make sure mga italia nini. Umabe fa maulu malo poko malo watamai. Awai ka ko fa maulu mai meyo chacho lima fa peo ewa. Kolapa meyo lima. It's not about that. Praise God give me fa mabuya na tu ya chacho. But make sure ole ki ke enter the kingdom of God is through His Son Jesus Christ. Lewo umakalia ko imane. Que não cala sio fa o popo ele tua inga o koe fa ku la ele tua sio mai lu male le bona o sio ai ole ao moli mau fa na pa a fa ile fa malo lo ya
sio, kan kom sio. Ilo fai fe aga. Ole faithful kamalo le. Ako fa ku mai le tua sio mai au muto tu mama. Lua ka usanga ko fa winga mai alo ka penga lo ai ma. It's the same but it's story ya. Tasi fe o tuku tu o feging tuai. Faile tua alu e faile o kumala le ka penga lo ai ma mai ya. Ole ba inga e o kia. Esekia. Ako so kay dia me fai kau por fegin kuai na ye story e kuku ya Esekia. Ala kula wa le tua Esekia. Prepare your house. Prepare yourself. All of sickness there, you will die. It is a fool. Wo ko mai pa tu ala no per tu wa lu fa fu. Ai kami Esekia lu mo le ku. Fa me Esekia le tu wa e mana tua o manu wenga le lei no fai. Sa o kausi o kula fo sa o wola no we. Que no na we brothers and sisters. Que no dias que kami ele pa u fu. Koi fai le tu ala ka mo fai ko ale fai Esekia. I'll give him 60 years. Iko e fi ora pe. Ele kele se tipo, poi fa un po' le con usare le oro e il oro. Profesia a caso. Or a question tonight. Are you ready? Tato waina. Ele sama che sa e kami lu mo il kuso kiosio. Alfesidi, on no por koina le, e manga o ye fa o lai ma o uso ku fa fiki. Alfesidi da fiki. Are you ready to go home? Are you ready? Que o kuku se veia, o ye lo e kampe. Tama mai no a ho pe. O vai por pula le su ye ai pasta. Yoi. A mia va fosse io le fiki. Ilisi lima mi un che fa per tu spaie le go na go. Fa me ka to la is like a dipa. We vai le dipa. Alo fa ka kai o kilo no dole. Ki boki a pu mai fo. Ai ba ai na ai le asu. Fa mai fa pe na ma le o no we ba. Inga ga e o kilo of vanish. But the question, are you ready? Are you prepared? O que fa bet pasta, o le la pu o maso le ke pu le. Le ha ke siki. E fa ia matua fa ile boko le uso. O le oki ele foi no mau e pose milio ea. Poska kamakipa e sa o le oki ti. Yeah. Your time's up. Our times are already numbered on this earth. O mga number o wasu. Ay besela so ngapa ni kampo. Aya vea le maliu vor ko inga le aya fai male so ka ya tato. Di fai uma fai sio. Ilo le amakanga male le anga o la mo inga. Ba ko le uma o se uma le o kama poko ra kama le. Le mga ko ken kama is fai. Ma o foi isso kama. O e fai esse fili na poko por fili na le fai sio. Ile aso ko le muli amo ko asi sio fai mai. Alo mo pe ka ka ko e ko fa sio ko ready. Ka ko e ka pasta ready. Lo le sio ke dia. Ke lo lo ti e ke lo ke ke ako. Fa le pe tama ya o. Wala ile amo ko inga le amo mo fia. Wo sio esa fai bai. Ava pega ma fai na suia le ko ka le. Apa chuo ile se fai. Awa ke mo aku apea ai masifu bese. Ole me aka sa wo Yesu be fa mama. But tonight, brothers and sisters, left the figure for oku. Awa ke ya mo fai ko ale. E ke nei fai se fili maola. Kena lo me yo mali ke le mau maka ai ma o ma ai fu. O mai ya fe am pepe lo kwai. Wala par ke ni pepe lo yo. Ai.
Wala, ini pero tulay sa ako na yan. Tulay ang naupulit mo, yasara mo o isang wilili. Afa penalta macam besi, mo malu upulit. Macam mana macam tutu, lagi macam afia. Oh, thank you, Father, thank you, Jesus. Rela usu macam besi macam ti. Macam mana ayat ciwe? Tapi kalau aku o fer la para menga que cucu e mai falo o mai leo. Prepare. Because another 5 minutes you will never know. Maybe that's the time for you to depart from this world. But be prepared. Oh, thank you, Lord. I love you, Lord. Oh, yes, Jesus. For your mercy never fails me. Yes, Lord, your love never fails us. All my days I'll be held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Oh, thank you, Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, in the darkest night. You were close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Oh, my God. Your goodness is running after us. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Yo e ruma tua. Sai la upu le nea fita ma. O la upu le suru yo mātou bai. O le malama yo mātou bai. Tai tama o wha penao na mātou wha loko le nei afi lau feta mai tama. Leli e mātou te le mawhaia se mea. E mātou te wha moe a te oe. E ala i le mana lo ngā mapa ia. E mātou te mawhaia i le uma. Leo moli mawina foi. Le nei afi family service o lo watani i a sio. Leo langa foi nei tama. Au fa penana ta au fi mau pe o ia ya te o Yesu ke miso. E o le aso muli na to o ila na manama. He hold fast on his faith on you, Jesus Christ. And Father, may you be glorified. Tato fia nefia, ai te tu o nebe. La verne ya manoe fa pe na na fa ile te tanu fa la tana. O ke le manga o ke sa o ke loku i loku le.
Paula me e anu le fiafi ke o ma fa mo Yesu. Au te mana le te whai ta talo le la whai atu, ai e whai ai lo whātua tua. You have to believe it. Okay, tonight, whatetai mani talo le tua tama. Whaftai mo la upu le ne fiafi. O la upu i ai le ola. O la upu i ai le whaasao lo toma. Au wha maulalo lo loto le ne fiafi. I anga sala umana au whaia. Au o fi manao ia te oi Yesu ke visu. A fio mai oi to tono lo loto. A vea oi maali i mawhaora. I lo ola. Whawhetai Yesu i lau whaotanga. In Jesus' name. Ave se pati viele tu on ne fiafi. Let's sing that song all my life. As they come tonight, Father, bless each and every one of them. Why for in a fire later to know my nephew, Fichama, Talo, Mama Paya, Yafa Manusia, Ilato, Nilato, Sama, Linga Maoetama, Amata to Nation, Yo, will Fama, Lama. And everyone say, I'm say, Pati, Nilato, and that's right. Yeah, the Te la Christmas kako fasi silang mo tayao le final service ng tamaya sio. Alala may lamang fana ulit tu. Yeah, ulit tu lai ese full. Yeah. Se full tayao. Ifanya fo idei na mtoi salinga. Yeah, tatala la banoa. O mai tayao tatu mafuta. Itoi salinga fo tamaya sio. Ana nea fiafi tatu waima whamanuia tele le tua ia o tō uma. Whamanuia foi le tua le tō e taliwa tu foi ainga ia iai le puipuinga le li ia o tō uma. I le swafa manu malo e Yesu ke viso. Just lift up your hands for the blessing tonight. May the Lord bless you and may the Lord keep you. May the Lord's face shine upon you and be gracious unto you. May you walk in the favor of our Lord Jesus Christ, and may His peace that surpasses all understanding rest on each and every one of you. In Jesus' mighty name we pray, and everyone say, yeah. Tua, no toa ai ai, mo maua, so tua
And